Veliki pozdrav svima drugari moji, dobrodošli u još jedan video na ovom kanalu. U današnjem videu ću vam pokazati kako da vidite ko vam krade internet ili ko vam je trenutno prikačen na vaš internet. Tako da možete to da vidite. Znači, sajt se zove Nearsoft, link će vam biti dole u deskripciji videa. Tako da ćete moći da i vi odete na ovaj sajt i da skinete ovaj program. Znači, ovdje imate prvo prikazano kako program izgleda, vidite. Znači, instalacija je veoma laka. Scrollat ćete skroz dole i kada dođete do ovog, ovako imat ćete dva linka, vidite na prvi i skinut ćete prvi link ćete skinuti. Ja sam već jednom skidao da probam. Znači, evo, sad ćemo da ga instaliramo. Ok, evo ga vidite. Tako, kada otvorite imate ovako. Vi ćete kliknuti na ovo treće i ovo sve ostalo možete da izgasite i ovako da stavite ovdje i vidjet ćete ko vam trenutno krade internet. Znači, evo, vidite, to su, znači moj kompjuter koristi internet i evo ga još neki TCT mobilni telefon, isto neki koristi i Huawei i eto, to su tri uređaja koje koriste trenutno moj internet, tako da eto, to je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da vam se svideo, da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, tako do tada pozdrav.